Ya, oke lah, inilah silsilah Susito. garis besar dari tokonan ini. Dan dia tu nak sibali sa dadi randa, dadi sesa, dadi sanda, dadi tamuan. Ya tiranda te ya makampan bati inate. Makaliba karay na toto ko ang pulemba na pangaliom. Siapa akajari, siya nelili, keluarga dan taado. Siapa pa ake pinilian ay taruh budalu te. Pokok na lili karay na toto to. Ya to sesa titi itu balin na din tong ko'y tamana din tong ko'y di siya bati ina. Yan na din kibati na sa ko'y pukade ta arang ditutu. Makanya kuda pendapa, dentong ko din na lang apa, tahu tantay balin na. Dentong ko tamana. Jadi pada dari kira kanene. Ya to sanda ndadian si baliran tinadi sabu siyempre baru lang ko to kupakon di bang musto to sandangan. Tamuan siapa kami betuluban to. Oh. Oke, lihat ya to saya. daun kami to. Kasih 2 baris Ya saja. to lambe kupakon di bang siyempre ti ko to. Siyempre eki buda lubu ka to. Ya to taran reki kindar to siyempre silpa. Oh. Susito. Ya tekalimbo ko siyempre siya mo to la ko merara lamang kinali lihat tak taruda. May 5 mo gereja tu Oke, lihat saya semuanya. Hitungan ketiga. 1, Oh. 2, 3. Ya tu kami Lagi 1, 2, daun siya silang siya nilasang kan 7 daun to. Budak dulu ka to. Oke. Toloban mo. Oke, maka lo mesibo ka Oh. Dami to pinus. Malabakan tuh di mo sama bapak. Iya, siapa ngeson lu katuran dah, taruh budak tak lu. Mbak itu dami to pinus. Mangkar kato, malpumay. Mangkato silang. Dami to pinus. Siap-siap keluarga silang. Oh, namanya itu pinus dulu ya. Oh iya, itu mati. Randa teh. Randa siya soloniku. Ya masuk di situ. Oh, kita mau kita siya lili pasulit mo siya keluarga sa balimentado siya na Sabar. nenek kiti budal itu. Budal bati teh. Nah, oke. Lihat sini 1, 2, 3 lagi. Namanya itu 2, pinus siya. 3. Oke. Maju karena tidak ada Hari ini. Oke. Oh, hindi to sliranda etor elektor. Ya mi para elektor niya te yo batar lu. Tapi kita tanda te mati randa du kato. Oke. Yo randa lihat du sini ka semuanya. popang 1, randa. 2, 3. Nah nenek itu randa. Maka kumanda saya kubuka kumia. Oh. Oke, tahan kamera saya. 1, 2, 3. 3. Jadi dia itu orang Palembang bukan kayak si Pandon begini nih gau sia sangka tuka Solo. Nah manindio te kutanda ko ada keluarga du kaya inde. Silang mana silang mantap aku bisa mau silang. Silang. Inde te daw. Oh. Inde daw pokoknya ampun naman tadi ulah daw ite kita mau pemalakian ko to. Ya tu kita do panu aja daw. Oh. Jadi tamuan malay lang daw. Oh, susitende ka sa video. Iya masuk di tamuan kita, masuk di tamuan. Jadi ampun naman na lain na sa jote. Oh, ambay karuang generasi do may teme. Oh, hindi po kanan. Ikoy mani generasi ba ke ating karuang ko mira kape pito na kata tanda. Iya itu di sana. Yan na nelili, na nelili generasi ke-8 nelili. Oh. Jadi itu tamuannya itu tamuan dulu ya, tanya tamuan na siapa nenek Indo nenek bila, Indo bila. Yo, tanya tamuan na nenek na siapa Pak Wawal, tamuan dulu pak ya.
Yo. Tangi taman nenek dan nenek Edil. Tangi taman Indo dan nenekku. Susito. Taman dulu PT. Bisa mengilang lalu. Masuk semua silang. Amang kato. Ya tujuan na taman nundi. Dola naman to saman taman Eris. Imang taman Damito Pinus. Mang kaduka tanan nina atau sa taman ako itu taman nundi. Indolalan. Oh ya Indolalan Dorisi. Dami to Pinus anak na taman nundi to. Sisi pa to besyale. Taman nundi to. Natanang pa taman ang tutana din ko ka taw ko yung din na kana. Lami ko ang besyale temasan. Masuk semua dari nenek silang semua. Yo. Jadi ya terlalu tongkonan dong dari yang tawa pak ampun atau marah nak jono susito. Masih ada? Lalu biar aku. Masih ada? Masih ada kah? Masuk kami. Tamasya kami jo silang, tamasya kami jo dolaran aman nundi. Oke, lihat sini semuanya. 1, 2, 3. Keluarga Indolalan. 1, 2, 3. Bergaya semuanya 1, 2, 3. Oke. Masuk semua. Lagi, siapa lagi? Masuk. Toro pa siya pa rin silo lang ito Indolalan. Susi bangsa si Indoeki. Jo bangsa daun Indoeki, jo bangsa kanan to nakana. Sabi iki yo sorry. Jo siya lambe, jo siya daun. Indoeki jo daun, Indoeki jo lambe. Enak ko pa to sapo. Utama mo kami. Ayo. Geser sedikit sini. Ya, sebagian sebelah kirinya. Ayo, sebagian sebelah kiri. Oke, masih ada. Masih ada ya. Yan na di paruko-ruko na ito tu silu tunang katamuan di ko to Indolalan no tu do banwa. Ngal mo mo. O kumpiran do banwa tu do may o tamuan do banwa. Ya, lihat saya. Mahal parkoto. Masih ada kah? Masih ada? Dari nih. Malin do banwa banwa. Malir kami besan di. Malir kata malin do pan. Susi ko to ko nan. Masih ada kah? Ayo semuanya keluarga masuk. Pinten. Orewa mana kumanya? Kamu di pasti kamu gitu. Alin. Mana? Balon-balon. Masuk semua. Jangan balonnya. Bisa dilepas dulu balonnya. Kasih terbang dulu balonnya. Mana terlebar nih? Ya. Mampu je. Ya, yang masih muda bisa di bawah sini. Oh, iya. Dari sini dulu ya HP 1, 2, 3. Oke, anak-anak muda bisa di situ. Masih muda yang masih muda. Ya, oke. Masih muda di bawah. Oh, ya betul. Oke. Ya. Dari sini dulu HP-nya 1, 2, 3. Lagi dari sini 2, 3. Oke, tahan kamera saya ya. 1, 2, 3. Lagi. Ibu. Rapat-rapat sedikit. Oke. Lihat sini 1, 2, 3. 2, 3. Oke, kayak bebasnya semuanya bebas. 1, 2, 3 bebas. Lagi 2, 3 bebas. Oke. Oke, sudah. Ya.
bisita ya. Natarik itu saya ngati. Mau ke bayar dia. Bayar dia. Sundan bayar dia. Tama ni mga po Upeda sa madarang tasita mo. Usubong na arang kaburong na bena yan eh. Apreng kumi. Yan natanggal adong pulon lima te. Adong pulon nan, tanggal adong pulon nan. Ladinaro parang kapanan na kami ang pumiyan hindi te. Oh, si turo-turo tu pagaw ramelo, pilambe. Oh, hindi siya beyan eh. Pon naman ito tayo may manin parang pay kumi kareba padarang pumang kumi. Tanggal adong pulon nan. Tetetan mo. Oh, susito. Di ko man panggitan lang po kanina. Nasusimito naman to ko nung taan na yan. Di ko lambi yan ng mga pilamali. Yan na din siya itong grupi ayaw man po kanito. Para sa natin po kanito. Para kano kanina siya. Mas iba ko para kala di... Yan na kami lang mga kalay. Mga silba di mga kalay. Taan man iba mo mga tumabi ko. Ano ka ba siya? Tama mo bi. Sabi nung sulat na di kasi kawan. Sula sa nalang TV. Sibong, oo. Ama ko may nasi ko, para pala to, lipaso. Simbong. Pero tama rin, at simbong, pamita pa na lingkap, tuloy tama. Atur posisi. Oo. Ini para kapagari kinimpi yung rin manamali mga po to. Ya, oke. Okay. Lihat saya. Ayan, malam ko may nalin. Ya. Silakan Kak. Siap. Yan naman kita nalin si Kilong. Kita ambil dulu Kak. Tengah tengah. Tidak tengah itu. Sini saya bantu. Ya, HP dulu ya semuanya. Siapa yang mau ini? Siapa yang mau ini? Lihat sini. Itu keluar. Oke deh. Itu, tak kelihatan di belakang. Di belakang saja Om. Tak kelihatan tuh. Di belakang saja Om. Ya, kelihatan Mi. Ya, lihat sini HP-nya. 1, 2, 3. Di atas. Di atas. Ya, oke. 1, 2, 3. Lagi 2, 3. Oke, tahan kamera saya ya. Masih ada. 1, 2, 3. Lagi 3. Oke, kayak bebasnya semua. 1, 2, 3 bebas. Kita nanialan si keluarga. Ya. Todo ba to tema te? Nanialan si keluarga. Batina Nene Allen, balik kami. Tempo. Silakan kami Nene Allen. Ya, nenek. Kempai. Tiga sekawan. Ya. Ya, tengah. Ya, lihat sini. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Tahan sekali lagi ya kamera saya. 1, 2, 3. Tahan lagi 2, 3. Ya, boleh dada-dada ke video. Ya, mantap. Oke. Tap. Sudah. Ya, boleh lah. Ya, cuci di bawah, gitu. Ayo. Bergabung saja. Ini HP-nya. De Asia deh, kemang kita. Ya.
Itu seksi dokumentasi. Siapkan cepat itu maafin. Masak ya. Sudah Mi. Kasih kira lagi kan nek? Bisa ada ke kamera? Wah, ada kamera. Ada nih. Ada pi. Bisa ada. Ini. Sini. Sini. Ay, tateng. Ah, paano kini ito lima photos ito. Hindi. Ay, Mali magfoto lang ang ban mo. Kami na hindi ka tuloy. sa susigit lima photo. Bisa lang yan. Kakak. Mau pulang aneh. Tabi pala pinolo. Rapa solalasa beran na di sorong te persembahan. Mapipisan na persembahan na kilor kebesar tongkonan Tambolang di patutun lako Jemaat Bukit Ararat Papang. Lana sorong nenek na palen na pipalisun ni pala atong pandita. Ya, Bapak Pendeta tangan kami satu itu persembahan di kilor din Pak. Ya. Tanga bubangan dipakai makamayan kombongan da pitiri jami sinda. Ya. Ya, persembahan na keluarga de tokonan Tambolang lako kombongan salok jo Jemaat Bukit Ararat Papang. Sini apa? Maju. Iya teh persembahan na keluarga besar tongkonan Tambolang latutun lako tondok kinde Tambolang seke. Lana sorong papa na wawal, papa na wawal. Lana pipalusun na pala nene di batu salah satu mi perogilan tondok kamu tokon na tondok. Nene di raka BOB raka bidar raka itu. Ya, papa na wawal. Papa wawal. Ya. Ki manedu ka sorong ite, oh ya beri bilang tali bela. La sorong papa nawawan napi palisun ne pala ampe narini. Wakili tondok. Oh. Ide kudu sumanga kamu tondok. Tu tangan kata ka tangan kabo yo. Untuk menite pagauran nama di panata. Dia subutiro malito kamanar kumimpakan de bay misya tiro kumisayo. Jadi persiwang atin itu na to na napukada papanoon kimarapan di kumay nang tae kila paabila tae kila bisa lang nangkaran di pagauran kita mi tokongkan tondok si kongkongan sa tuma aparenta. Persiwang atu minto pa boyo mi. Na kukwa lakon nenek nalen si pa kadang-kadang masyang latabong kartuga lampang apa ya te pa dekorasi ta api malaysia rondon ni dari yang bay latatunda alo satu ya tu maabubong masyang di panata mo kita ba mo tondong so nakilar to masama yang araka na di panata tu maabubong ya lasus ito tole pa ya tu maabubong tete kasir alo tuka tu maabubong masyang la maina piki ito kuma kalibang mo teta sisan nanda ka piki ibay bisa to oh sabag lo na kay pugaw tin pagaw ran kita ni lo kaya mo lo ang to mabibo nako patong ibig informasi sa po wa kay dito rin na ito
makin baik saya gula. Jadi susi mo to, de memori maapo to secara konsumsi pribadi, silakan. Mang kato kuteng kalau ko paabuang sa lapapatot po ina, sa amo kakantu karebe itu kami pengelola. Yan tu paabuang sa lapapatot po, yan nada abanua, di kaneng ko otodo banua. Den pi madigagig na tukang, den pi manigol na ko pi mang kadiala ba atul wal di kayu taan masiro. Para lirar tongko nang kita lunas. Jadi ato laneng ko otodo banua, na dipasumpo pira-pira tu yang karanda susito tanggan na ito ko tanggung jawab min do kita susi ba mo to na malula emang kepalan prabu kita solanasa atau tasisan ni taton to misa solanasa tasi perangnya aku te manguran na tang palambi ina udah katang palimbang katang palembirangku tadi la susito natutulalan na te pagawran utole patete kasi ramasyang yan na ta majelis